Marhaba mwanama Halidi mzuri. Samahani. Marhaba uangalizi watukufu ikawa ngani harmai dunia. Nanyi mjoka uridunga harma zembawa za matangazo zilio ulimwenguni lelu. Mwanama Halidi mzuri ifujumbi haswafi. Mzee a demandé de cesser le feu. C'est de namna kwezi. Je namna hiyo mzee. Mana hindi ni mzee. Ya jahodo yamba narizie nabo yedenda ya tsotsa enda yarema. Kachida yarema bahanu wangu ndi hareme bahanu bwadziro. Mana hindi ya tsotsanyoshi. Wakati kao harambuano kaya ezombo. Zisilaha zamro zilona Teheran ngazivuzao kabisa mjiwezi wa Ankiba na strateji na nkodo haifa ngoposheo walo Tel Aviv mjiwezi wa administration ngomenyao ya sharafu shaho mjiwezi wa Jerusalem kablara yemze imana de Marekani ejaka hatsotso hatende haono yoke michimilaru bimana yode michimilaru miu ya he Israeli nke fufulo ye define imana de wizara ya ye define isi swabonti amahombora yeli kolinku ya kijeshi lona ze swana azonti pia zahim yahudi irwabonti ye por mshinzi ya Ankiba ya Haifa so mna nizi sima za gaishi za heze reserve mkuu za Haifa zisizobo mna gugugu yani Israel paralysé hasubuti tena ndi atotso nkolo mzee haidi atotso haudare meze sitindaro za hise nucléaire za Iran. Heureusement les renseignements ya Iran ifanya hazi mois de mars kablia ihaba itowa haini hindu shahe nucléaire shaka harma ze siti izibe hao uzi wala ni kaudulo ze reserve za hao hambana risien colorance sha hulio ye Iran bwa kaya kobobira wala ba mzee Asumani azal kobobira bismillah gina redera hadisi sha Marekani ende banja de mahadisi enda janzani ende ngwanziare momono bola tabuju ye hanka Hanka parce que ngina les dingo la he Faransa ye hanka parce que ngina les dingo la he Grande-Bretagne ye hanka parce que ngina les dingo la he yemdachi yo mabanganyile mahu ya kilemengu ya he OTAN ikao lelo e Marekani ngeji ungamanyao bahanu yao hadi waza ya ukaya wanuye namna yeye yajilewao ne Faransa yajilewao ne Mdachi yajilewao ne Grande-Bretagne vanu ba Teheran kati mangu hakango mhono ni machine Xi Jinping ndio Buhari yao jamhuri ya kinanchi ya hini ndio Buhari yao wao defende aux intérêts hao pia wao sugo defende aux intérêts hao lelo Irani ya l'horizon. Deuxième pays harme dunia ubaharo ye gaz ne le gash ne dolarati zinu mali nukodo ya mali shida niliwao bana hadi waza ukai Korea du Nord ngo Buhari hapo gotwaini Mateheran dola bangeno buto ulangene ulone buto kao
na jana wala ndungwa mriao asijore mapa ba hedunya atanua ba okaola wala de ulona ani ulade le daika la henchi ya kiama wasaya ngwambao wasaya ngwambao ani le jovu zele juju yo Mwenyezi Mungu najali ke tindaye Mwenyezi Mungu na sojali ke tindaye swala lao lijaji yebala basi sibasi sibasi et comme Lunguano ses déplacements ça Vladimir Poutine ye nongo le premier nongo ya mwando ya he waziri wa habari zobonze wa hensi ya Iran na Vladimir Putin mruhelewa ya ukaya no Yamse ne gure mbona tabuju ya ushangaza Hayatullah ka ya bonganzo ukinsi ajenu Hayatullah amba ukisha declaration ya jana Hayatullah yakaurongoza ile jeshi la hawani la hinsi ya Iran hawahasi akawame uneza mimi sijibu ya Marekani tuambia ukaya na mfanye hizo nyinyi manzao shaka mzuri impose Herike karifanya wa utajiri wa nuclear na mfanye hizo nyinyi manzao hata usiri ya ukaya yani Hayatullah ye tera hakabili New York hakabili Washington face à face uka ngeni saloni je suis capable je suis à mesure ya détruire bango hakabanu kadatsoro imaye banu tera kajarema Tel Aviv na Jerusalem na Haifa bai yo huono hareme base militaire ya Marekani lo Qatar abudu banu walo zemvu zonti pia za he Marekani harumwe mayonori ubilanos la hakanza mone soka wanunga mremwe mwana hahoi hata wewe ngamjorema ekawa ndo hanza ufanye betizi ze base militari za ulonizo hunu pia ngamjozi sirenda dakandaka ide tafsiri ya wale ile demande mzi akaba na Zimbabwe donc ngejo reprenne un kodo ngejo reprenne c'est na cette fois-ci ngejo reprenne how zero ngejo handi sisa wiho wajo yandisa wow Iran ah oui parce que banu ekodoke jazia haukabanu Israeli hadungi ya ranzibala yemze ambana rimeriadisi hadungi ya uremba ya Palestine gutimizie Gaza abukodoka jazia yo haransi hunu hakauhula okay donc weibai Teheran ujo ka riposte yende atimizi ya towe ye Israel harme carte dakandaka kabati shombo aba hashi jojo bewa harma inti ya Israel harme hawa harme space aérien zishinde zizie zombo lelo tera ya lonizo ikangwanza zibe huono hamiso ye 11e 12e vague ya hese misili za kangwatera uja Israel kajakana mbahiru ho hawani ya uzia ze imaji za heze media occidentaux wakauzi hunda wakauzi censuré hautahawa kolonize e dunia shabo ulimengu wa he internet wa lelo ukadamiza bawo ya dunia ngabo ze hasara na ze tabu za he interneti shaba ngabo ze faida ndabo ya kaya cette fois-ci ces médias analogiques et numériques zitola e place ya hao kwa tushinda wa dominer espace médiatique espace médiatique lelo i dominer wa ne Facebook i dominer wa ne TikTok i dominer wa ne instruments bali na bali za télécommunication za ulimwengu wa internet bravo Slimer mwenye wadan chahazin Slimer wode patro hangu kawe na kati riswa lionga mbodua Yarita hazini Yaribulia mashirika ya anu
mashirika ya television yanu watina ukaya rende rihimilia azali ridomea daine sirikali ya hae yode mana riloma independent risubutio ramba yezakiri neza yode mana rirehemu Flamber. Zebari de patron Facebook ngaburtsidom garjoja wakati garzwambi wanatu nuwajua hatu wadumfanyilia tatima Yo. hawi ya rijali ya rieriaye Facebook ya rere Facebook garjoja mfanyilia tatima Wabaze tele kaswangali. Donc télé ani télévision ani kadano ne se kaya télévision c'est télévision za kile mengu Bengue si censuré. zizi sabai chez censuré chez sibuzizi benu ha sibuzizi benu ha ani woi Facebook woi internet woi have nuaze sibuzi ze images qui sont intactes. OK France 24 katushilo zitsatsaza lelo wawende hata wa jihunru waandiso hamba ze kweli ze médias occidentaux zende atazija hodu zandiso hamba ze kweli. Donc en gros ngawanzoni uhakikisha yokaya inkodo gejo reprene niyo gejo hisanai Tafsira kwa inu recreation. Inu recreation sha Teheran gudo timizie Israel na Marekani kana ushinda daine Grande-Bretagne et Faransa e bloqué hao hiyo kwa na ushinda watimizie Teheran inu den kodo wiyo inu ya Rusi na Ukraine walone zombo wa hima hunu walowe na Zelensky wao duwalo hunu wena Rusi wao Zelensky yashindwa ndo aba haikaunda nza wangali yashindwa Ukraine de ufufulwa Wanu wala Zelensky. wanu Marekani ne Faransa ne Grande-Bretagne ne Allemagne wao do himilia Zelensky wahimiwa wane na Rusi shabala Rusi hodingo nibala balange daina Iran wala odingo nibala balange daina Corée du Nord wala odingo nibala balange daina Chine. Donc inuda ila nkodo ila wiyo hunu ireje hunu sabu inside nkodo ya raru ya dunia si shoriri yao si wakomo si rifanyao si analyse ungao ya situation ya actualité internationale ne nkodo inu ne zekodo zinu ndabu ya kaya nge wanao vanu harumema yenoria nabo harumema yenoria ze markabu mkuu za kitajiri zoti pia bofuni wabirao ndabanu banu osenje heni utajiri wa meli mkuu na gashi na gazi na taka na mizinga na haini hindu shoga shibirao yinu banu rahima banu imana Faransa ya jaya hima banu ya barara ya kansi ya foku wale siwala komori la maore dabu ya kaha jaya tsahe banu walo strategic ze interesa hezilio ya jakansi ya barara ya lo banu sikatatu kansi banu bure shakansi banu haukangu wonu banu dobofuni wahechaka ibirao da harme barli le grand c'est pour l'homme le sala lulu wa buwe Faransa ngasina mahame ngumitsa nu istiklal ranzi ko muri nge istiklal bande abo uma hawa bilira nge independance e Faransa jar fanya accord militaire azingara sécurité gono jingu tafsiri na mnaje borlio yabo akakartwele yewe ko mori garamba uke Faransa harengeshe swa shahatu na hunu Faransa habuliwa barara yomenguni mwa hypocrisie mwanama mzuri yomenguni mwa hypocrisie iliyo banu harmale suala la he ye independence yatu ino karsuhara ya mbaba na swifu nuwaze watukufu
wamani ya intinu hatararenga ya istiklal sha inu istiklal ya ndrabo ya tutimu hoi inu istiklal ya ndrabo ya tutimu ngamuhambio manama mzuri kahashiri hauka istiklal ya kweli yo kanti harwe mishinzi ya he zerasul mali ya he zemali ya he mone yori yambo istiklal ya kweli manama mzuri e bank central ya hatu karsina bank central ya Komori yanzi wabala wala place de banque banque centrale des Comores Shaule Pepo il a dissimulation lazina bahi manama mzuri kashiri bawe mengoni mwana wasoma wanusiju harbe hazini ya matangazo kunishiriyo ani satiri wesi journalisti warodolo honzi wajawavulizo harbe hazini na mwedomenini tu es un journaliste chevronné yabo kutsi wa udwamba mnyanya kutsi wa udwambi wa mnyanya buhalidi mzuri ye bank centrale ya hatu ila ngio ne Faransa wala e Faransa do walo bala wafanya la pluie et le beau temps e matajiri wa hensi ya hatu kabati mruko ujua hani kwa nafasi hapati wa mjuma 500 millions mapesa shikomori Emanaindi 500 millions shidi 500 millions shidi tafsiro ke Faransa ngutsongotsa ke banzi haritsoli hansi banu idondo mbibwi ye pouvoir yonsi pia ya hema pesa ya hatu ngio mihono ni mwe Faransa hata heni mali ranzori nikiwa Ninti yangu hehula ya jeun mpaka ya bile harme Banque de France ranzi wahundeze nyushuru za hao ranzi ngia jasi harme Banque Centrale yatu yabongo kwa kontroleo pia unishilo kwezi lino burukutsu le burukutsu elabili yabon tsabar sifeti chele uchijo Nywa Komori mtijo jigerehere kaba nonongu nguremori tido feti ukar jarenga rirenge istiklal shakar jatimia rirenge istiklal ya kisiasa ya kipolitiki okay ngari voteu kasi huria wanuhale karjaka udojware resavoti hunu itimpaka ye Faransa hauo moja wa Ulaya wabalema pesa wajawarinika warambia ne modeli ya heze votizo namna tukaenda yode namna he aswili ranzira denga independence karijaka uparodore savoti batina uka ye Faransa do inde sao ze voti chokoli wo balafu juzi azalia haja 2016 de haja kaurito wa harmo uruma Sedali Said Sheihani hafadhahu Allah wa ra'ahu waziri wa hemali mzamani hafadhahu Allah waraahu wamrehemu ule gramzi hai ni areda njema moti jubanu angela limori zambe wodi aja kaurito wa harmo uruma wa he Faransa yambia azali ukaya abahanu somme à mesure d'organiser une élection libre et transparente de notre ressources. Avec notre ressource. Kabati gurushu haupitusu joula wabonzeli jedi reseze votizatu. Hazandisa ranzi harmaze assise. Milioni majana manane. 800 millions. 800 millions. Godishileo. Ha organisé ces assises. Après ces assises, référendum. Harese référendum, ma pesa ya hatu. Ha organisé ces élections, ça présidentielle de l'Union des Comores et des gouverneurs des îles. C'est Sedali Said Sheihani. Hadima, ma pesa ya hatu. Karja Saidi wani mrutoka yonsi pia. Ma pesa ya hatu. Hasubuti haba. Hasubuti Sedali Sheihani haba. Ça y est.
rirenge independence ya hatu ya kisiasa ya ujiresiza zivoti za hatu merdu mahaila pia shabo wandu watokawisha nga mambo hizo mambo nono gufario azali Lukamze ni mfari azali ya jandeni borlio yabo abo nono gutinyo gubia sizo shihani ngofari wazalije na zetuzinu gari wishi yao haku gore mwefeti ya unuma shansuirema wabiri ceremoni zinji wabiri mahaminji efeti fanyisha mahaminji ceremoni zinji mapesa menji omuhaunu wandi soshemeza ranzijuzi uheza leji hata kartwelewa efeti ya istiklal ya mahamingo mitsano ngono kaya kejabidi ya sikena mna inu garanzo ureleze uka uwasuli harume efeti uwasuli harume uhuru marhaba suala jema halisi yemdo hukamziani halidi mzuri baraka yemdo hukamziani badi huja na suala min sure mafeti wala njare mafeti nsure mafeti siremeo modeli wa efeti de namna yele sivini aibane taka yanzo iunjiliwa hata sababu defeti joni zonarima ndaminga mi categorique njareje nsuretire dingoni position yangu ndi yo mimi kabati mrutsuju waka mimi mwanzani wa azali ye mwanzani wangu sho huono juzi akaanza ende afanye manyenye yala beti salamu yendi arenge serikali ya yensi yafanye conseil des ministres serikali ya danguha eusha hizo na baini saba ekahusubuti Said Raisi wende hufanya baraza la mawaziri amjo huvuzilia penalty amjo ule makarturuzu hawishilia rizion hanishilia rizion la de tafsiri ya wanzani rizion okay mawaziri wende wanjia harmela sali habana mjuhe mwende sani bakabati conseil nitima waziri pasabu nitima waziri amjo heza serikali ya nyumeni yabo mimfarisi wa azali eka azali ha organize njongo njema jeze njema yasifanya oba miso bakana zinjema ezembi samba zinumbi badi yo de rôle donc effectivement ngo nokai badi yo de rôle ya journaliste ndiyo surtout journaliste indépendant kabati chef wangu bana harme media ino chamber wa eche na weka do wodo joya ni zime harme Facebook dambe non kutsina droit ya ufanya hazi kabati nsi jo joya ni ziye ilo na pouvoir ya joya ni ziye nsirongowe ekati Flambert vamana mungu wa Facebook na habuwazi nafasi za hii demokrasi ngonishirio mwana mahali mzuri hapo sikandano hambia ukaya i model ya helesibi la hindarindi rarwawe wafaume kume maraisi kume na delegation ya 400 personnes ya wajeni watukufu parce que hari nous des fêtes de l'indépendance il y a un demi-siècle ya hatu non harmanrongo ikaya oye bila ya hatu manyenye ye bila ya hatu ya istiklal ya hatu manyenye demi-siècle yonyingi manyenye amotono habyo kaya si Johanza Mjomba wa heyezi umedimsaidie anaede ulombolozo njombolozo aba high organize président wa comité d'organisation amummeyo ngamummeyo babanu ngoni mwese nongo kao miu andu amrema andu alio soko pepo sha mengoni mwese critères za high kamiu si apprécier dabaka yo ujwa daza haishia ani ukubali critique yo ukubali critique. C'est un leader politique. Ok? Yokubali politique. Yekana shiongo shahida ina mndu. Et en plus, c'est un grand journaliste. Ikawa zenongozi jilio harme dunia pia, nguzi suive. Zenongozi jilio banuti juu, nguzi suive. Ok?
E kasifanya foti ya ndongo fulani harme hazi yo subuti hapara. Bono kwa barugo fulani atanongo fulani zila katsudunge hazi yaho. Wangu si eleze maelezo ya hangu rishindana rielewana. C'est ça. Parce qu'il est le gourou. Msaidia c'est le gourou. Harme hazim. Yaifanya yaihundramana. Le dauphin. C'est le dauphin. Parce que yeye de afanye matangazo ya journaliste ya hundramana, ya hundradzina, ya hundrasheo, ya hundramali, ya hundrasanokosotipia. On lui doit du respect. On lui doit du respect. Respect yoba yo nganzo ke reciproco o hatujusi wanae. Sulum seibahi. Adonda wakati kazeshi ilishilia. Bomjo e délégation yaho iyo uijoni nyo rijo humea ye délégation yesi jemasi. Aïe. Zabari le gramse. Iti jemasi. Relezendo releo. Relezendo. Nekeze mbisisi wa komori riwona on. Riwona on rikuhama ngaribe hao hotsuni mwetu rabi. Nekedu wa komori wasi hawasi. E karangu habonze. Rija Santepe. Rija Aéroport Prince Said Ibrahima. Womasihu. Womasihu. Ripache magari womasihu. Riro habala riwone shehida shila. Shahangu haranzi haya tauje haya mchini. Maruku yala. Maruku yala ne shehida. Gramzenga una emotion. Waso hata poto ilo na mwenje. Una emotion le gramzenga shukwali wenu. Waso hata poto ilo na mwenje. On a émotion, le gramzenga. Non, c'est pas possible. Quel pays? Gramzenga on a émotion. Non, Mamzou. Mzouri. Una mshiba mnene. Ebe mitanga. Ndisi hangu. Wanigeni bihao kaburini. Unkaburini nini bihao. Sangu hobonze oda. Sina wa aeroport gamjo haya mjini na hiza. Bomchumamu. Watopora na hibu. Ano. Namkeradhi. Anakuliali. Bomzuri bara. Gramze narendele garukubalio kaya. Karadhi bomchomba. Gawina rahba. Karadhi bomchomba bezina nuguziri poshe woneke. Na wea kaya. Siwa komori doro na wezembizi la basi. Subirio. Wana hatu. Nuana nashwa hatu. Wazola omanga. Wachparo jabanu wasiswao santepe. Wabomasihu. Hiza. Wanugononda. Mamchumamu. Alafu zila kwezi. Wanda hulipandro ni mungu ni mavamana wa ensi inu. Kamsono mafiti. Kamna ujuzi na mafiti zila. Ne mitsanga ne mabombo ya lomonzi yani ula eba. De shehiza. Ranzi. Soka sunja mama bombo na masakala lo bavuni. Na wandu wa hima watsungo huyenza hoga rini bwangu haula ujao. Ujao moroni. Bomchumamu. Yudi mana niwambia hao mchomba. Neke mchomba gawe hai mnezi mga tulize roho. Gungujo tulize roho bomchomba. Uishilie video inu kabanu mimi Minsureme feti. Mimi ngamambo ze feti na zifanyishihe. Hundani, riumbise azali, harweze barnamaji, yazitianziani. Ranzi 2016 yatana lelo. Za husu mabare ya fanshihao yano. Za husu ngedi. Ele bundo. Li ramwensata. Rimasulishe 2027. Riwone le bundo la hensi. Vous kubalika le pays en chantier. Ah, le pays est en chantier. Bomzori. Azali nge nagana hatiaga na havana na nidini na sangai. Azali ngundo yensi. Azali ngundo yensi. Haundu ngundo. Azali nge na sima na msanga umononi na kafu. Na sutu. Pour lui avoir à la ligne la fête. Oui. Ujuanza waporte critique banda waonesa
akawajeni watije masihu shahida tudopora naibu tuanza proposer no hindi kuliho kutunga muono wako kabisa namna za pangisho nsuzi ya wajeni watije mana ye chaka isaihudumula misimru wa urejeze daula inu dingoni ojuma izo wanzo wafanye daula ngio na serikali daula ngio na serikali waisama uka izo dizo wafanyao garjo karme feti ngarjo karme feti unishiliyo shayo ketuzia ze critique constructive za hatu likekazi porte yubake mabadiliko kwa mabadiliko banu ngarifanyao ce qu'on appelle révolution du journalisme nous révolution ni révolution ni ya hansi harmenti rais azali le Gramse Garjona si le suala la fete akosi kutile obai na fete ngijoka mwezi 6 wa Juliet dirudungi le suala lino akangarjwa Tanzania Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Kinansi ya China, kwa joba la wajeni watu wa shashi na majeshi na security nchi, garjobu huwa zeturi jao. Garjia mu actualité ya he affaire Bashar. Juzi wala ya vocal ya Abdou Soueif ya Kaulila ama mwana mtiti. Abali Kaulila bana ba. Kaulila hamanda we namna hiyo. Kaulila bana ba. Kaulila shaya heka jua ka makalima kaja kauroha. Ya kauroha babi. Sharjon zarjue ezili lozila za vocal. Kawewe consultant mdo analyse. Dossier nous ni affaire Abdou Soueif kama ngioje. Akawa una hule na weka huono ziradari za wakazi japaro danganyia. Gono chilo Gramse usuluso. Oui, zila rongonziro swafi jabakanga bon rongonzi zinji nziro zamathamana wenji wamba zinji wena Bashar ikao ngasini zora akarda zitoa razifanya hamalizo razifanya Abdou Soueif isijo kama Abdou Soueif waeche Abdou Soueif halili chagabwa kautea oui Chamando wenji na fungwa mzima balu zinu zisasi benwa okay garjodo jane parce que kartutsaha daila namba kartutsaha rinji harme secret ya he instruction okay haustehi hakimu matafitini azia Abdou Soueif wenji wa he ya homagobani do wenji wa he ya homagobani nous a placé en sous contrôle judiciaire. Comment ça fait une faute grave Abdou Soueif ifanya? Wenji wa heya homagobani. No wenji wa lio en sous contrôle judiciaire à mon dossier. Comment ça fait une faute grave mjumwe Abdou Soueif awapiku. Heli lo shila shindi. Ba wa unreme baba murejesu. Shila shindi. Shehidilo mruaono icho kirikila emotion amani yao ni shehida ni rilezerele shila shehida mzuri kaja karmaiza kaurongoa hakaambiza koroni hakaurande service ya hae hakauji fereshia hakaurande César à César hakaurande César Chendusha César ulewa donc nsu aminu kaya hakaunipare anibeshele marahaba hakaubeshele ya marahaba uwe amnika mission ya zitekeleza yaiwasilisha lewa ka haonesa harma message ya ukaya ngumshukuri yobo yalo mtume yalo messager wa hewe population comorienne ya irongole yao c'est-à-dire gu adere ze kalma za Bashar hakapapu bavunima yani hakapapu bavunima yani balagabo zinji ratsuzi chilili ya bala amanda zinji yeye ya hamba zahe ratsuzi chilili ya bala wala ila de annonce zila annonce shangabo rezi chilili ya jom kinishara aretewa que suri permet bona rizio pano huo cheleza mabijiti dossier namna ilio bon dossier ici bindrondro dossier inene bandrondro mjezi mguna jali sisamba kamnyezi mguna jali mabalozi walai wahunde le kilo ya ujwa wadungeza mvyo waje nyezi mguna jali wahunde le kilo ya ujwa waje wala consul general wala ulidwa jende daoni
Said Omar wala Said Omar rahaka chenda dahoni ngulindo agende dahoni utu mesi muna jali ya hundro le kilo ya usubuti anjar miavio woiba he ulo Tanzania hundro le kilo ya usubuti anjar miavio wamengu ajao parce que abwaone sa ushuja maarufu safi wone soka Said Omar bijende dahoni wa hokazo mkarafu mwezi wa November mwezi wa November mkarafunga watu yetu kaminji ngonolo kamlo la ofomeni mimi ningamlolo ofomeni ngololewa hadusa fesmai abulazima mikaramfunga yetu kaminji ngolewa 30 Novembre le 23 novembre de coup d'envoi de l'Egeleo ngolewa le 30 novembre njeda honi ye fumbili ya tswana ne yabo haile 30 ni behembe matwa shenda abo bari abo sudis le gramze narinjiye arumai zemadde zakamwim banu juzi e komori nji arumai 5G arbitre ko gérer mashirika wanu anertik wiyomba arbitre central anertik c'est l'arbitre central les longues on amtan lamu arbitre central ulu aboteni wimrwa wa daraja wa high tech nombo high tech ki technology silo ka somo ba ishem starabu gari linda orjeri mwone safara lelo ilwanu yes tellement bon wa yes na Kumur Telecom sasa wamba vile swala lo usu arbitre central nsunji hata au kangu aminu kangu rambole swala ngamwestime manama DG Fontaine kama mnikotwa maya amesi mjale ma technicien wananya walio harmale shirika la ANRTK wasila tedira wasila tedira ka hani wo waelewe jukumu wanikiwayo wodo ma gendarme wa telecommunication hashirigao yo sawa ne kanga mrongolo ye bank centrale ile lo mwana mshohangu inusa imani gouverneur de la banque centrale docteur inusa imani mwana mshohangu wamuo silo kama mwana mshohangu ba shawamuo tena na sijomkusudia ndongombi sijomkusudia ndongonje ya harme nyoranu sambiani ba yao mwana mshohangu mwana mshohangu Muhammad Halim Simba oui mwana mshohangu direct kama Ibrahim Halim Simba na Ibrahim Halim Simba ode masimiki wangu direct walole mwana mshohangu Fatima Yunusa Ibrahim Yunusa kujareleza ndo eba l'arbitre central yeye manzona bekaya yankiba ya heze swala faza bank ilo hauziro banutiju shangamiza yankiba ya heze swala faza mali na banki banutiju dabu yakaye bank central ya hatu kisi independent kejarenga uhuru wensi kejarenga uhuru deledina bahi Shatsuka ya Dr. Inusa Imani yesi mzima miongoni mwa wataalamu wa wasoma wanutiju hajo shinda yafanye shaze fursa ya lonizo kazi sumpermete yankiba ya enti yene mbio wabwende manabolo inflation lewe kabasi nsi ya shinda ya jua harmale bara la Afrika ikara haka mjarenga ya bank central ya hanyu makana bank central ya hanyu makana mone ya hanyu angalia Burkina Faso, wangalie Mali, wangalie Niger, omfotso wa imamili inu namna pam choyewu wa yewa hindi ndabo waroha hosoni mwale panganyile la Faransa wajimilikio mapesa ya hao bushini hao de ariari ya hao haka kutaparisha bushino ngwamba kwa jaliwa mafonctionnaire kwa jaliwa bengi matiti chayo hao woso jifanyilia walivi parce que abongo una independence ya kweli le electoramu mimi ndonilo do kabanu banu Inusa Imani
Dr. Yunus Saimani gouverneur wa banque centrale sukakaja Johanza nana hate ministre de finance en charge des banques mananyasi Muhammad Ibrahim Muhammad Abdul Razak wakamza budu wa Muhammad Shafi wakao unishilio waja Ibrahim Muhammad Abdul Razak bali baishege na fikira njema za ubaliaze banki Shabane banque centrale yode pylon eba kutsina risale au chez mwana mwana mshwao haukaya angalia ritanada hizo tuzimu rali tano kati rali 20 kati rali 10 kati sutsahan développer affaire ya banque centrale yongi to kana sujet ya hayo maudu jipange bukongo to kaudiba bore je ban maudu olewe mananyasi irjo nguvumo udwe saulona ye yanteni Gunishile yo maudu wodo kawreje ban wodo saulone anteni ya club arjoli ko miamba biao gawini lo bade chefunda we bade bane chefunda we haukawa we même jojibu izo uni présenter amonge hautimizi skandande je voilà ula mfano na kanza honese ye role ya banque centrale ne wingo gozo au gendarme hae usoni maze bank andwele ukaya voilà le chef wahe ze banki c'est le banque centrale, c'est la banque centrale qui est le chef de toutes les banques d'un pays ou des gendarmes ou des régulateurs. Ok, wanduwaelewe ustaarabu orange ba yotsi nchashe kan wakomori watushinda waelewe mbabi hiyo wanazoni walo université watushinda waelewe mbabi hiyo kama les banques centrales ou là de régulateurs ou là de gendarmes ou des banques. Donc oui un article oui va des gendarmes des sociétés d'État et des privés en télécommunication. Haina mruru miyo télécommunication vanutiju harumenti yumgerendo anertique rata radio za fréquence pia wewe ngohuzo e connexion yunu ngohuzo hauhali wewe ye telefoni ya fix yaho iyo yongendo mbiyo ngohuzo hauhali ngodhulumu ye daula ngofanyo chao yedu police gendarme wende soze dongo wewe ngambuniko fréquence ya fulani wentsunika wekutuliva yeye do tojua yaziye comme telecom ya mbaliliye kakutsu emete parce que ngoyilwa hufanya foti kadha c'est le régulateur. OK, des patrons yeye wa upara directeur général Ali Hadji Adjamhensi à genoux c'est le chef. Fontaine des chefs wa Ali Hadji direct. Oui, Fontaine des chefs wa head directeur général wa yazi na tellement parce que nous jojo wa yambeka non ngamumbalilioni ngamjojo ya wazi bien sûr watifanya hazi zomilira banu comme câble ulangene vamana wa he et câble sous-marine yeye nguhuzo connexion et connexion nguhulizo tellement na yazi ahuliza comme télécom de mwenye fibre optique wewe yeye nguhulo wanyisa ulula hajangu wahulizo shay namna ya wahuliza anertikibu control et namna wairumi yao ila kone gulinzaniso namna ya wahuzao parce que quand harma concurrence wewe kusubidi uhuze namna kadha ugato uhuze namna kadha ufanya foti namna kadha ngawezi sharia donc lelo et dominio yini kwa mru mustarabu wa domaine Fontaine mwanamkomori mumwali aminika kutoshida gabili S5G nu kakajashinda wohanza hai kakajashinda wohanza hai shani kwa pouvoir raisa azalie kadoni kama pouvoir adiembra yemtedea adiembra razen kwa Mozambique na tekeleze ze wajibu za sisi watu ngalozo mwimili abori unao ye dhulma kuu rifanyili wao ni le shika la tellement yas ngudhulumu ewe kutsona ka ngari dhulumi wao banu
connexion ya ndabo nese ndini sandabo nese ndini bano kutsona bomsu neleze bomtu mama yo ani komor telecom nge ibanu wewe ngo aminu kainu inu hiwono babanu inu banatali urumia ya boyoti yo komor telecom yoti yas inu telecom yo mimi nchaparo rumia telba mimi Ibrahim Yunusa yo usha kuhakikisha kayasi katsuzandro nga katsuzandro ngwa dhulumu tuji yo ngwa dhulumu imapesa ya hao ranziwa ya tonda yalange ndonda kwa mapesa ya wayunda aloli bakisu aloli ngwa ya tonda hu konti ya hao konti ndi yo banki ndai mapesa yangu abakia bata nsundai ngaro yaro hao ndobo nzika fanywa namna je waringo fanywa ze tombola ngwa likondro magari na mapesa imano nwambia mapesa ya hao ngaindonda hu katsunjaba ganjia harma banki unusha emenjia yo katsuba kikangani katsudaki harmale kanga la hedaula za heze banki za hatu hashiri ngawa hukuti bila bode mane yankiba ya hionti lombanti yaba okaya ngabo inflation ngabo bwana karno anzari njie harme dossier ya telma swabaka mimi ranzi njaparo room ya connexion ya telma njaparo fanya appel ya telma mimi lazima kufanya mwandonizi lazima kanga bwangu warumia u connexion inji wana wakomoro wakorumia connexion inji banu tiju yabo ekansi wa handani nti wapi ngamno abili harme huri harmandu warumia u connexion ya hodebi abumana donc abori sala ojobeshia fontaine ndi oli o remarquer abo tiju anzanu hambie ka de decision na irenga uka nsurumia telma na abo telma nge moins cher mbabi par rapport ya Yahudi Zabari Eswarafa ya heze mali zinja uharumale shirika la Comor Telecom. C'est une gestion opaque. Ok? Le mot opaque. Opaque. C'est-à-dire, ani Swarafa mbi. Ani, tellement Telecom. Comor Telecom. Dans la shirika namba mimi ndio nrumiao Ranzi. Shalin linu inu shirika la daula la he daula ya Komor nile shirika la hangu ngwa swarifu na hii sha imapesa ya hangu ngamwatini harme daula hangu gaba ko harme ti ngada kyo harme daula ya hangu bayinge ngwa swarifu na hii sha nsuri ngima pesa hangu ni yani ko wajeni utujwa ngendo wabali yao nchojo amjoba la ngedao hai kurishangazo kutoka swambavi paswambavi gabirom kobani ya pachampion chobakaya amjomala niendao engadodao ze investissement za hao za mapesa ya hao ukatufanyisha bana utiju lukamze ule hao sabungu walibao zenongo zabano walibao shanda edangali yeye transition ya telma yaz le dossier nku swafi le dossier mingu nimeze dossier rilinda le jimbo lamba telmare ndi haya sela ila sinyangu ani dembweza ya kaujikausa abo yoshaza wakati ya kaujikausa shazawa ya la watelma ya kaujikausa yaz bebe ngabwangu maforo shana yakaya wemna nsi watomatabati shitsula mlemengu seranale ganzondo arenkwadzitswa au garlindawo fontaine banu fontaine ngujo chabanu garjo mpara ya chibanu harmesha bakati internet harakaba ya bien sûr hay karna ujo tsokansi banu tsomba mnyanya hatabahi sino ya bongarjo afrontiana da sinao watina wakati yo yabo wakati yo shetani ngujo wanana ekakatsuwa nkuliele sala linu ekakatsuja ya jaeleza wa Komoro yari tuwa harmo nyele gorili mateknisi walo yabo areleza rajua inquiétude lonizo yari rassurea fais gaffe le gamzeli za karakara ni kwa mazendo no kazaki zikazakifu kwa hizo bwana urwanza uswamia uke club yo na sharia na sharia na si yanzurudo stay mipaka bongedo shukuria mwana mahali no musharah banjema shukuria no wanwenji wa hima walo wakazi wa Komoro hawonsi pia akanga aminoka ha sauti jana ndo akaba en direct wakauridunga kalo gramzeo kudonya nyara we utafiti ufanye nyombo kifaransa investigation mashallah izo tosa kartusa arke watale asalamu juhanyo
rendez-vous maudu kama gwavenzi iriendelee inshallah inshallah step by step lera hamadazim kajokana sinani hanza he rabbil alamin abange marhaba le gramze Ibrahim Yunus Sanono marhaba min shi marhaba